dia komeki ipalalang sarakna nomor sidi pacingi atita sarakna nomor 2 ancaji ataki iya nama pacingi bisa ijo ya apa niai okomana mimonroy dena kuisaliwang timonroy jadi ya mumelo makasibiang pakanjaki jo rampan na nyawe pakanjaki abujuna atimmu nappa ko mangolo iya ko majarugaru mo sadding onro ko jo masikiri-sikiri pakanjaki atimmu nappa ko joka Subhanalladzi asra bi 'abdihi makade asra iya ko asra ipalalam dena malalam angka tu garojan dindinge ya rojan dindinge iya ko ya mi rojange macenne 20 nya pajang na cenne rise susiwan dena mungkin maliwa iya ko alena malalam tapi ia kona pano ipu imang ya rojang napa na puta ya rimon rimal libue namo kasiratu macan ne jadi to nasaba napalalang jadi ya ko normal na malalang 20 nya pajang tapi ya ko ipano ina iputa ipalalang ya sana wedding akka 20 macan ne iya makwiro nabita ipalalang tanya ale na malalang. Iya. Kemudian sebelum ipalalan nabita laipu iarona di bala dadanya ialai jantunna napatamay malaikat Jibril okosi dia onrong iaro onrongi angkau wena tapi iaro wae etanya wae biasa wae samsam napai patama jantun na nabita kurwe samsam napayala pe mangyaro jantun na nabita ni patama napa itutuk ang kataupan rita makada ibisay atin na nabita iya ko patareka de apa iya ko makadaki ibisay atin na berarti macarepa na nabita na tauliwa pacin na jadi aga maknana napasibalikan itaw panrita pa hakiki makalay tanya jantun na nabita macarepa wae samsam mimelo ipancaji pak bura makanya yalingi kesempatan sigis sa jantun na nabita de si salah to jadi tanya jantun na nabita masalah wae samsam mimelo ipak baraka jadi yalengi kesempatan gesai jantun na nabita yana tu ampai nasaba iya wae sampura si gessa si baatin na nabita dua barakana iya ko inungi mancaji pak burai yang kedua masoto tu tay ko ninungi pasele andre tapi iya ko to minung wae samsam aja niunul langsung yala ya roe napakima bismillah na to milaw dong iya ko puray ipatamo ko sumpangi cica langsung tapabelay aja nakan na inapas tapanoi napa tilaw iya ron na wae etamae supaya mancaji pak buray rilalan na watakale napa tapenre pe matatago si napa tapano aja nakan na inapas akoy kacah napa tilaw supaya sinin na iya ro amala tapuray ipigaw na tarimo po Allah Ta'ala napay pendre si pema napay inong napay pano napay lawi supaya iya roe ang kay mancaji baraka rilalan na watak kaleta ina tu nak katalu ang kato tu biasa tau pandrita capa na nalokdo yo ko pala di mana na bacangi salawa na pana julumata lawi baraka na makiro ko to minu way samsam ya tu ampai de tu na mega na berete ko nih kalau tong kapangumrah tanya hatu kacalupo na pasa dia kacadeni apa tanya to ganah baraka nami akhir dua telu masalah angkal sanre oko nabita menjadi mulia yang kedua Hajar Aswad
Kisah mana mau hajar aswad to? Iya ro batu pak ya kumaka dai bas ara hajar berarti batu. Ya kumaka dai aswad mabolong. Itu maka dah hajar aswad batu mabolong. Kan mabolong memang. Tapi iya ro batu pamulan na menurut sejarah dia nama bolong mapute apa pole suruga laitilak kolino. Batu pole suruga ya tu. Biasa pamulan nama putih cuma mega mita bawi itu batu na lette iya rodosai hawa dosai manca ji mabolong namo tu baju putih ko tulinak katan ni tay maboloto makiro jadi tu nak ada resonansi dosa manusia itu pindah tapi iya tu hajar aswad paselle liman na puang Allah Ta'ala okolino nigi bawi pada tu kona bawi liman na puang Allah Ta'ala makito katana jadi iya batu ewe sitongan na dena mulia kak batu bawa batu to dena mulia bikene denang kana bawi na bitta iya kene waktu na matawapa na bitta nama kamu Ibrahim onron na macekin Nabi Ibrahim waktu na napakanjaki Ka'bah yana riasa makamu Ibrahim tanyaki buru yaitu ya sange makam tempat onron na macanekin Nabi Ibrahim atau ampai yang kabate palak kajena iya na ron onri macekin na sa makam kene iya ron na bau na bitta ina okomana ngiro telo mabau cuma iya ron na bau na bitta hajar aswad jadi sinin na tawe ina iya mana ronelo na bau jadi hajar aswad itu mulia nasabak purai ibau ukku nabitta bukan batunya yang mulia lai mulia kami palai kong katau barak nasitin ro Pak Prabowo si bawai Pak Prabowo dia na barani teh tahang tanyale na nita Pak Prabowo minita mahko mati ya batil na hajar aswad bukan dia yang mulia tapi nasabak nabi pura bawi maka dia dimuliakan akhirnya pada niya tu ko masuk nabi joka denang kana tadung apa denang kana kan nama ni matasso pak tuliang kalu tutu nabi ko jokai ditutupi oleh awan maka itu pandita tanyaje tu nabi ijagai matan nami asoy na jagai po Allah Ta'ala apa iya ko si tembus si cahaya na matan nasoy si bawah takkali na nabita hancur i matan nasoy apa iya ro cahaya na matan nasoy puluk nur Muhammad ya se inur na nabita na iya ro na iya ko si batui hancur i matan nasoy jadi iya ro alungi tanya nabita na jagay iya mi ro matan nasoy ro nah makiro jadi itu penjelasannya ulama tarekat nah tarekat na jolo podangi iya ko pikin na mako ye magi na atin na nabitta yalah magi na tanya liman na watakali na ibisay mali ni Dio magi na atin na pasang maka da iya ko mekolo si runtuk puang Allah Ta'ala atin mo jolo mo jagay pakanja kilaloy iya na masalah kwede mo si runtuk umelo lo masigi muakkadami supaya makadayanu ay masalah niya to ia mo pakai parpus supaya makadaki makadete mawangi masalah niya to kanya sunnah na nabita itu mo pajoka iya ko magaya ko natawe minuak gayang salah niya to jadi okay jolo iya na mapacing bisay jo ya apa niya ay okumana mimonroy dena ko saliwang timonroy jadi ya mumelo makasibian pakanjaki jo rampan na nyawai pakanjaki abujuna atimmu nappa ko mangolo iya ko majagarugaru mo sadding onro ko jo masikiri pakanjaki atimmu nappa ko joka iya na roma nana magi na atin na nabitayalah iya pasang kemudian nomor apa nomor telu atau nomor apa nomor telu makadai asra bi abdihi napalalangi atanna denah kada napalalangi Nabi Muhammad denah kada asra bi Muhammadin deto nak kada asra bi rasulin
de to nakada napalalangi surona de makadani asra bi abdihi atanna niga yaro ata namui di angkai hadir okwe waditoki mancaji ata. Tapi untuk mencaji Nabi tidak mungkin. Untuk mencaji Rasul tidak mungkin. Tapi Isra Mi'raj yang disebut bukan bi Rasulin. Ternyata bi Muhammadin. Tapi yang disebut bi abdihi, hambanya. Jadi ya komeki ipalalang sarakna nomor sidi pacingi akita. Sarakna nomor 2 ancaji ataki. Kega yero yasange ata. Walai hakikat na cede lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dua agaga na tepuh masigi lokko masigi iya na hakikat na meraja, hakikat na Isra tanya meraja apa meraja kan menreko lagi ya ko Isra perjalanan bumi wilawi sinin na tau matokku yang kayak hadire metani tu mameraja metani takala nak ko meraja apa ya di umur 50 nang 10 na hais minimal 50 ni tau mameraja amakiro ya nade panasiaga saya lahir 83 1983 berarti sampai 40 sih di tahun iya ko umur makala 30 lalap di tahun wonro pake mameraja kay yolo ni mameraja na ya tapi melo ka makutana mako kami ka tanaiki kega sitongan na hakikin na ya sangi Isra okuimon hakikin na minal masjidil haram ilal masjidil aqsa aja titay masigi na masjidil haram na apa onron mier tapi masigi betul kan na aga makui iya komeki joka barak nameki lo jupanda asam pajas sunna musafir ki okko bolata iya kode nokko boleh okko masigi koto masam pajas subuh tania kame mani makalame ka lo jupanda matu insyaallah okko ka masjid rayana mangkoso lepa masam pajalor tapakiro matu okko ka masigi ako lepa masam pajangasara jadi aja tak ada oko kak warung matu lepaman re aja magai perlu sampai kagi sampai makadaka ancaji ataki iya ko oko moki masigi estar ini akan memang ni koto pro masam pajasu makada meka aja rumen reju pandang insyaallah matu tate seko ujok ke berarti oko kak matu mas mangkoso nadapi barana baru nadapi loro oko kak rumen masam pajaloro takok mangoto ki matu jokka mapamuli tete serata jokka tacak kecelakaan ngoko penrang na takok mati aga pakutanana po ngalataan ko malaikat na ciding kenroi pole atakon na makada puluk kui masigi ipo kenroi melolo nasan melo illo masigi masampaja makada po ngalataan atak kuya tu isa surugay yan naroyasang minal masjid ilal masjid iya miko makadaki okko ki matu sigeri lip pamanre natako kacelakaan ni okko pare-pare nakutana po Allah taala kenri pole tako kada pole bola na melom manre ko sigeri makada pares saya tu iya nasabak dia tidak dena mameraja jadi ameraja ki materu aja talau pasae makada meka lau pasapendra makada oko kak matu masjid rahma masam pajaloro aja takada meka lau pasae de akadaki oko kak romatu masam pajaloro oko kak matu masam pajangasara jadi ya rupa kutanai kotomate ko rupa lawangan nalalangi idi na tau maupa apa polukpi masigi eloko masigi yang kedua sininna allalangata ya sangi pakkasiwiang apa de tanyali no tau rusu tapi akhirat talalagi ya naroyasang tau ipam meraja ya to nanti yasang atamam meraja asoso metani tu mameraja ya kode tala ya rogi mopi iya mato na pake tau matot tariolo
Iya tu idi tau panrita ogi maka dai sampajat tepat tu biasa tangkali ngadi. Iya biasa saya kan sampajat tepat tu aga ya setepat tu si sumpu materu kada pe ko carana maku ye kasih ke dia lah. Oh tidak usah Bu, tidak usah. Saya tidak minum kalau ceramah. Iya terima kasih. Maku ye ia sange sampajat tepat tu ia kopado nak sampajang isaki oko suju pacapuran na sampajang isai nia kememen ni sampajat subuh. Jadi matu ko suju pacapuran sampajat subuh nia kememen ni sampajat loro. Apa ia tu sampajangi patutu na aga bereseleng. Na ia tu bereseleng dua lau atau si balau abio. Na iya tu tau mak beresalang kaya gabat tu na tau mak beresalang nomor si di koto si runtu nomor 2 koto masarang. Jadi iya tu beresalang lo atau lai sumpungi waktu si sumpungan na layolo. Iya tu beresalang lo abi inapa ilapas sampajangnya lah aja mula pesangi ko dia panak dengi iyon nak dia panak katani dia nariasa sampajat tepat tu. Jadi ya koto suju pacapuran ni akan memang ni untuk solat berikutnya. Ya nariasa tepat tu jadi kenro kilo tetap kilo ko sampajangi. Karena kita sudah berniat untuk solat. Ya tu nak kada tau pandrita itu motor tariolo. Namo aja ko kak galunge mate nama itu sampajang. Namo ko kak kasoro mate nama itu kak sampajang. Apa pura memang ni nasumpung risujuk pacapuran. Ya nariasa sampajat tepat tu. Yo putih di saya sange sampajat tepat tu cukup mina cenga na pelangatan apa sak na nasa selesai sampajam mapat tu nasan na ya tu. Ya, tapahang ya. Jadi saya sedapat mungkin pelan menjelaskan ini. Iya tona tu pas sabar Bapak Ibu sekalian magi nang kakakal tahu kilalan na suruga betongan na tolito monro korometa lalan na suruga kekal khalidina fiha abada. Kenapa bisa kekal? Ternyata nasabaknya epigau deceng macawi ramalangi cawi ramalato iya roko ramalangi bu iya komatarawe pacapurangi sujuk pacapurangi rakaat terakhir malam terakhir nia kememan ni matarawe tau pemang iya ro puasa pacapurange nia kememan ni pasi sumpungi puasa tau pemang iya ko makamaja sakaki pasi sumpung meman ni sakka tau pemang jadi makada ipo Allah taala we ataku mannya madecengi pemang melo mulangi pakasiwenna tapi ia ko mate tatta ita catak pahalana nasabak pura ni inia kepigau ideceng makuiro tapangi aja tapapat tu ya pak ya napat tu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nasa loro pasi ai siaga mi manek masampaja na 5 mi tu manek si di waktu na ya kok kalima mi masampaja berarti 25 manek iya ta sampaja mangaribi na paki mak gosip si tangajang bangkar roni dena nagan na ya sokongang makadang kagadalelena angka nabi tanarampe rilalan nasi deha desasa makadai ale malabina Nabi Muhammad SAW umatku adalah umat yang terbaik makadai umatku na tahu mau pak kadai mage na mau pak nasabak napigau ide cenge napa napasi sumpuk decenge decen nasalai decen nakatai ya narona na masuk makada dari salat ke salat dari sujud ke sujud dari masjid ke masjid ia naro hakikat ya sange isra ia naro ya sangata jadi ya komeki mancaji ata aja telah pesannya masigi iya kope makada di apa ya aku masigi ustaz aku mak bolaku asam pajas sunnah musafir nih aku ni ro sampajas sunnah musafir tilau makada ko kak matu memang sampajalor makiro ite garek nabita magi nang kaya nirita pudue masigi nadena lokoro nabita macene-cene makada peko ni pa ustaz misana pura nunia ka makada oko kak matu mangkosok lepa masam pejang lorong tapi leko-leko ki lepangi prepare ko warunge manre
lepangi matunu balo ko si Jerry aga sana oko sa balong tamo baru we nadapi loro ko pare-pare ya sampajan ni okoro de na marigaga makole batu nabit watu ne pameraja apa pole Masjidil Haram kenro ibawa ilaw Madinah de na lo ko Masjidil Aqsa ipalesei ditilaw Madinah okui Madinah suruh nabi mas sampajang selesai mas sampajang pore mak beresal nabi makutano ko malaikat Jibril he Jibril onrong agaye magi nang kakoka mas sampajang makale malaikat Jibril Muhammad iya na yasam Madinah okko ko matuk malaikat dapuran may sameman itu nabi makale melu isuruh lette onro pura yero layan terasi kenri bawah ibaway law Gunung Sinai copok bulu yon ri baway asan na yero Bukit Tursina lay suro nabi masampaja pure mak beresalang napa makutana makada onro ngagato si Jibril magi nang kakoka masampajan makade malaikat Jibril inilah Gunung Sinai Bukit Tursina onron na Nabi Musa komelo isi pak bicara si Bapuang Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima pura yero maka dia malaikat Jibril itu mataru si Muhammad naliwangi Masjidil Aqsa justru ke selatan 10,7 kilometer naliwang Masjidil Aqsa angka onrang ukoro yasang Baitallahmi okuri suruh masampajan nabita pure mak beresalan nabita napa si makutana onrogage Jibril maka dia makala Jibril he Muhammad okoni Nabi Isa jaji Bethlehem Baitallahmi tempatnya Nabi Isa dilahirkan napa ipatama Masjidil Aqsa napa lo Aqsa padahal ia koya makanai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dena kada minal Masjidil Haram ilal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitallahmi wa Aqsa de jadi ia ridi onna koto malalam aja na nipo me kalau pasai me kale pa warunge me kale pa bolane yanu de ya ko meki joka maka do ko ka matu na loro ya ko ka matu na sarai o ko ka matu na mangaribi o ko ka matu na isai o ko ka masampaja subuh ya ko iya tu tapake idi na tau malalam materu sinin na jongkana ajeta sinin na jama-jamatta purana reke pakasiyam malaikat na niya po Allah Ta'ala nasabak dari masjid ke masjid makomoro ko to joka itu kuncinya tak kata ni mas saya ya tu ampai tay ko lawi Makkah makole batu okui matu masempajang oko si matu nalay loro jama umrah itu mi atu makoko apa tu lime manilo rekreasi tuli na pasi jama maniaga sampajan arogia ngapagataw makai gana waja na patulilaw mi pasijammu isampajan na koro lawan mo sampaja suku na siaga turaka na igan na nilay na ko tu masampaja aja na nayaro balancay murusu iya tu cere makamu ka ko Jakarta iya tu anu makamu ka ko Jupanda iya sampajamu mo patujuh masa 30 juta 40 juta tulilaw mo mapasijammu sampajang tulita 2 raka we rugi ngapati ire na onron na sisan na tupak kasiyang maka kanjay tapi magalati ro patre pale punggawana nasal jamabawa ni tumisilah korwe ay madodong tapi dito ka ko penra makoro di dega tersinggung memang ni kongkah iya upataru jadi sitongan na iya ko to bicara ka nabi na ipalala ni iparewa ibole Baitallahmi ipatami Masjidil Aqsa ang kami man ni nabi matajang 25 nabi dan rasul tama nabi ta 20 pa nabi dan rasul matajang ko Masjidil Aqsa nasabairo nabi ko manamitiro no nabi tami tu bawan no ko Makkah ya memang tu ya Nabi ini aku manang iha Masjidil Aqsa ya sekitaran na ipanoe Nabi Isa ko Baitallahmi ina aku manang iro mata jameman ni Nabi ta isuro mancaji imam
Iya na nabi mancaji makmum. Nabi pimpingi sampajangi. Pure mas sampajan nabi napa maparamisi nabi. Pakutana. Aga jepe na tarima nabi waktu na law mameraja na masampajan na ron. Oko mopi Madinah na sampajang. Oko Bukit Tursina mas sampajatoy. Oko Baitallah ni mas sampajatoy. Mancaji malali oko Masjidil Aqsa. Jadi na tu ampai oko tareka mah kada tania tujuan na meraja sampaja tania. Apa sinin na nabi ang kamana sampajan na makramanan tay tagarehe Nabi Zakaria. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Berarti mas sampajan. Maryam mas sampajang oko mihrab, ya berarti kada sampajang. Nabi Isa ketika ditanya agak nasang, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan sholat. Kami mana sampajang? Nabi Ibrahim malah ada apa? Rabbana liyuqimas sholat faja'al af'idatan minan nasi tahwila. Jadi ang kami matona sampajang, mapamulai Nabi Adam ang kami matona sampajang. Jadi ya ro sampajange pakasiwe metta pak tanya pakasiwe baru. Jadi aja tak kena boleh mani mameraja nabi tenang kesampaja de ina napai hai palala na sampaja memang angka pakutana ya rawatuna mancajiman nabita na pimpingi nabi aga na baca surah aga na baca kokorange waktu na memimpin para nabi dan rasul suruh imangnya sapa ya ro deu pak guru tasapai iya kona runtu iya tu baca itu tanat tu makmun aku iya tu na baca sebelum makan deh itu nak kada sapai ayak na pakewe nabita pimpingi sinin na nabi dan yasur tasapai kemudian masui nabita pulukuro Masjidil Aqsa di sekitaran makraki di pekarangan lah joka-joka nabita angka batu malibu mapute malepang menre inabita korotudang menre inabita tudang okoniro mapamula ya sange mi'raj ya jadi no kilala na masigi isaliban na masigi nonroy tudang inabita ko yase na batu malepange na yoli menre ko lagi menre i macu i haya batiwe eta macu na curi nabita na cukuki nabita ro batiwe pak ni tati lolo lamparni aja na macu i ko kono tu tapi ya batiwe takala taraka ni poloko tanah nasalai ni lino taraka toy layang perengapuy aja na macio ciato ni rewa deto ni cocok menre maka sampai hari ini pak wadita ita kotu HPW takati oko Google batu gantung peristiwa Isra Mi'raj letu ya sewe ia batu ewe de na lenna oko tanah deto na indre tapi parayawana ya kui timbangin ulang ke 100 kilo tapi de na melono. Itulah bukti autentik peristiwa Mi'raj. Sampai hari ini masih ada. Itu jarang pencerama bahas itu. Dan itu masih ada sampai hari ini. Menre nabita naberesal lagi malaikat tak buka pintu na lagi pamulang ni kan nabi koro Nabi Adam. We nene tak ada. Oko lagi pamulangi iberesal lagi siruntuk nabita magiro na Nabi Adam dupai nabita makadai patareka iro Nabi Adam tahu masara-sara nyawana apa poli surugan ya dem para lokolino ida kanja pagaonron onron makanja kepala dinas pendidikan apa mancaji staf Muhammad itu cama ina pemancaji rakyat biasa makadai tahu pandritai iya ko angka tau pura ma DC na tapa bangkero elo ko siarai patanang ya tin na masumpa tu papila din na kasi mancaji bupati na tapa pajabawa de na terpilih elo ko bura-burai ya tin
Tau pura sogi na tapabangkar loko buray atinna. Tapi ya ko cama manca ji bupati aja mau mulom mitai. Menre mo itu. Iya, ia naruyasang hakikat bertakziah. Ipasak bara itau nakan naik susah. Iya. Jadi aja maka apa tu kata iya na ya upau he. Meki sapaka de tame sapaka ini di bawang. Yang jelas na ina makui oko tasawuf eko ya guru ini. Maka daya nang katau mapun na jabatan, tarima jabatan, natap pasukuran, tau sigilingan na otak na ito. Kau patasawuf. Kikayasan terpilih menjadi bupati syukuran, pai aja. Terpilih ki menjadi kepala sekolah, aja tak syukuran. Layak kaki menjadi camat, aja tak syukuran. Pajapi menjadi camat, napaki syukuran. Magai, ia ro jabatannya dua, petena si bawa amanah, masa terima kopitna syukur aja. Tapi ia kau selesai jabatanmu, syukur aku magai, karena engkau berhasil menyelesaikan amanah dan terlepas dari fitnah. Jadi ia patut syukuran selesai pi jabatannya. Makomo garotai makokoe, deh tak balik. Maka dari pangulut Sayyidina Ali karamallahu wajhah angkanang kasit di matu waktu nalagay tawe jabatannya dan sangat dimuliakan. Di waktu itu orang akan bersyukur ketika mendapatkan jabatan, bahkan dia akan bayar. Tapi di saat itu kita akan melihat hampir orang yang melakukan itu tidak memberi manfaat. Terjadi di Makokoh. Janji mah kayak gah dega na jama. Tapi dia tu nak kok penra dia. Itu bahaya. Kemudian materu inabita menre siapa ni mana? Si tengah zaman ni. Materu inabita menre loko lagi madue. Mak beresalla nabita ibu karang ipintu na lagi niga monrongi dua nabi malolo si umuru niga Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Niga ya Nabi Isa anak na Maryam. Niga ya Maryam anurena Nabi Zakaria. Dua nabi kan Nabi Yahya si bawa Nabi Isa. Iya Nabi Yahya anak na Nabi Zakaria. Nah iya to si Maryam Nabi Zakaria piare. Jadi ia dua nabi si anggota memang. Napa ni malolo. Tapi ia dua nabi makaleleang. Magai tanya normal enolah. Tanya jalur normal. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Denang kanages saya arone Maryam nama tampu. Ina denalak kalangi. Yang kedua, Nabi Yahya apa si bawai? Nabi Yahya magatosi. Ya tosi Nabi Yahya paja ni macarepa, paja ni makdara bulan pulangan. Bainena Nabi Zakaria na tampu mo pa. Maka lihat tuh Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Malah ada Nabi Isa, de lalo agak ambok na najaji. Ia ko isapai. Ya ko isapa yo kilalan nalino olo kolo ede egaga arwanena degaga betuangan na tidak ada jantan hanya betina tapi bisa punya anak ternyata engkah alati cacing degaga lain na tu alati jadi angka makhluk o kilalan nalino jadi manusia itu bisa ada kupung Allah Ta'ala pakai lori. Yang kedua Nabi Yahya paja ni macarepa bainena Nabi Zakaria majinang kamatampu aga pasabaranna baraka siya iya na taala iya ro Nabi Zakaria naisangi makadai paja ni macarepa baineku paja ni haid dena ro pun nai anak dena gaharapa pun anak
Jadi sapa anak-anak makun reina piarai. Naruntu anu rena Maryam asanna. Ina rumati Indo na bisa na bawel law bolana. Anak darah umur 8-9 tahun. Unaki buarangi kamera. Bili. Iya ro kamera na dega jendelana. Jadi pasang ya ko kamera anak darah aja tetari jendela supaya aja na tulis celeng. Bahaya. Iya, lubang angin lah. Tadi jendela. Iya. Yang kedua, Nabi Zakaria maka tanni goncin na kamara tannia Maryam. Iya mina tak buka nareko na patamangyan re. Okudo tu nasa mundo ilalang. Ali na maka tanni. Jadi ya koto piara nak darah aja nih ale goncin motor. Tak paham nih. Mak mulai ni malah saulu. Tapi makaleleang kayak ya na barakan. Makaleleang ya ro Nabi Zakaria na perhatikan lak daharo nurena naki buarangi on romas sempajang. Dua anak tangga na paleta sangi. Dua anak tangga. Angkato makada tempatnya itu 2 lapis. Iya na tu dasarna magi sujadan na imangnya na ipagan na 2 lapis. Angka ambala yawana napa sujadaya sena. Kira sana. Karena tempatnya itu imam disebut mihrab. Talut tau ni malabi monro. Maka dayo po ngala talo kira na kurang malabi na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungka angkana Nabi Zakaria tamok pilalan na onro mas sampajan na Maryam wajada indah hariskan ina tuliang ka andran rena runtu lelyang maka damagi ko buka ipintilaw chileng onro na mas sampajan maja nang kandran re koro nadigaga tau tamok ko kamarai ko tanya iya naiya maka tani goncina tapi magi nang kaandre ilalang. Dan anehnya buah-buahan musim panas di musim dingin. Ya kuy dimakan aja nang kaduriang ngukul natanya waktu duriang kamakiro. Itu ayat. Makanya Nabi Zakaria dia nama tepat roh. Nabi padahal nabi ya. Na podangnya nurena makada anna laki haza pulikin ro iya. Aga jawaban na Maryam huwa min indillah. Iya andren rewe langsung puluk kupung Allah Ta'ala ina dena mena dapi akalan pekko na wah iya nabi kak dena kan yale nga makot ikutannya ko nabi na makundra-kundrai mo ay dena matapa makadama ni Maryam innallaha yarsuku man yasha bi ghairi hisab ya kupung Allah Ta'ala melo malengi dalle atan na dena maloli proses mapikiri Nabi Zakaria berarti tanya pak dongan na yan anak makanja onron apa ya okumato boleh we masam pajang okumato boleh milau donge na anaknya milau na dia nielingnya magi je pilih ya nang kaandren re langsung berarti ina onron na yan anak makanja na suruh kada suko ko tu na iya lo ko tu masam pajang metok mengilau narampe ya hunalika da'a Zakaria rabba maka datanglah Nabi Zakaria ke situ meminta wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masempajang nangilau aga pak dongan na rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a talinga po wija-wija idi mitut tarimay pak dongaku buang apa yang terjadi pak nasaba ukwi mihrab mangilau langsung fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab langsung malaikat turun no boleh lagi utusannya agar nasa malaikat annallaha yubassiruka bi Yahya Nabi Zakaria na janji kupung Allah Ta'ala anak arwani Nabi asanna Yahya aga pasannya Pak Bue paling contoh guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale kamarakna na bagi 2 sipue non roi matinro sipue non roi masampaja ya kong ka santri na melo rewan ade kana tampar ngoto nalok ko guru tapuang
meka kasih rewat na dega adikku agana sa guru ta tama ko kutilala na kamara yawanan kangulong parisarisa koro na pasallu iliman na nanakku yawana ro sujadan na guru ta runtu dui pole kendro yaro wa min indillah langsung pole ripong Allah Ta'ala nasabak maki buah memati on rosip pak dua-dua pong Allah Ta'ala ko memakasih yo pwede sesa de WC mi papakan jaki 30 juta 40 juta on roak Jambang to memas sempaja dega kapo loko bandre na gulukase kata ko gulukase loko bandre na lamari kata ko romaru kala loko sadena kadera macu lete ko kadera lari kamara baru kata ko kamara lari silok dega ga on roy tetap makasiwiang on rotona ya ropak dongang ngedena melo si sumpung pada ni Nabi Zakaria tanah na non roy bola na milodo deni tarima tama manyokor mihrab ena langsung ipaturungan dalle imah kelito pandrita ya komeko ko batui pak dongam mu aki buah toko aku aropa dan aki buah itu pandrita ero si banabi apa ya ko maki buah moko napa si batu pong Allah Ta'ala tanya hadis ayat mimatur rampi angka mana moko belata degaga pakuye iya ko masagena-gena mui ka marata talengi patutuk cedek tesakai namo kiamni pada mulon na suon rosuk jadangi maka itu pada teh seperti luasnya lubang kuburan talenni kiam mondriawa ta tandra ya aja nakedo maka itu pada tempat tarekai makan jala da tu koto melikaci nayyaru yala palapi iwasiat kang bija-bija ku maka daya ku mate ka anak angkat tu kaci okoron roku masampajang ya na rumu bukurang maka itu pada tempat tarekai iya ko kaci puluk ko mihrab bukurak ko namo 50 tau monro dek tonan retana itu jadi ulama-ulama kita itu ditarekat pakai itu. Jadi dek tu na dek tu si tongan nama rajib aki buah ki tapi aja tu si taki buah gara-gara melo mi sapadui pura kamani Allahu Akbar tega pajai tanya aku rogunana maka dek tu pandrita aja mutama ko dega ga jenne aja mutama ko de melo tapakkoro aja mutama ko de masampajang aja gaga ada dalino na lapaka lillahi lalanna iya ko bicara musi bopong Allah Ta'ala ko tama ko kotu iya ko beresalangi minabita ko tama ko kotu sibat tukong kamilaw nasabok maki buarangi onro ngalemu untuk berdua-duaan dengan Allah iya akibat ni tanya musalla iya ko musalla yon rima berejama iya ko mihrab hanya sendiri namo baineta mo komani aja na tam idi mematomi monro ini makiro pak itulah yang dipakai guru tak Ki Abdul Rahman Ambodalle Ki Haji Maimun Subair waktu na min re Makkah nalacak kamar pribadina na sengaja membuka kecuali rewa kah atau mati kah kenapa karena supaya tidak diganggu tempatnya beribadah itu oh pumakoko aja iya natama HP ga ya kira kan tapi deto aku atau penrangnya deh iya upasangnya aja na nama belala dai bahas ya dua nabi iya to na rupas sabaran nakala to pandite nabi na tu nabi tau macalada apa malah di pak disa ngoko Nabi Adam aga kelebihan Nabi Adam napala mana sininna banda-bandai okulino asang-asang nani semana minre isi runtuk Nabi Isa yaitu Nabi Isa doktor ahli apa ya Nabi Isa keahlian namo tahu mate napa tutuh yo pi di doktor tan apa mate tahu tuh saya sa de tonah kumanan minre Nabi taloko langit ketiga isi runtuk Nabi Yusuf iya na Nabi Yusuf bandaharai okko negara batun na tu tapi iya tu Nabi Yusuf makaleliang magay itarungkui masu pola tarungkuange na pemancaji bendahara negara iya menteri keuangan yopi di okko negara
pura pi manca ji menteri nape terungku. Silingang ya Nabi Yusuf itarungku jolo masuk pole tarungkonge manca ji bendahare menteri keuangan. Tapi yo ini masuk pole manci menteri mata utama tarungkonge si balikan. Iya. Jadi iya naro Nabi tamak guru manajemen keuangan oke Nabi Yusuf. Menre ilayase langit keempat angkato Nabi okoro maloloto asanna Nabi Idris. Dega ga Nabi cau acce Nabi Idris. Ko tingkatan Nabi ko Nabi taka lengi. Dari 24 Nabi selain Rasulullah ina dega cau acce Nabi Idris. Nah sama magai Nabi Idris dan Nabi menguasai 72 bahasa. 72 bahasa na kuasai. Dek toga ga pahangia rupa disangange noyo ko panina malaikat Jibril kecuali Nabi Idris. Na kuasai memang tuha. Piramida itu dibentuk di masa Idris itu. Kehebatannya itu, arsiteknya. Maka yang Nabi yang mengetahui tulisan pertama Nabi Idris. Yana tu ampai angkat tudon na Nabi Idris. Ya kuya rona baca tahu ya letu pak disengam meringang. Kasih kiri na tu. Tapala mo kapa? Aja nani po ya rodi. Iya rota baca kasih ratu kawani supaya ibu karangi pak disanga baru. Aga yaro ya mubadiu ya khaliq. Ya mubadiu ya khaliq akan diberikan ilmu laduni. Apalah nih? Depa. Sabarak ki ko deta apalah. Dewu lagi. Materu imenre iya ga iya nona Nabi Idris kala siati malaikat apa alina tona tu pawi maga padina tay ko mati apa na poda malakul maut maka lama paddi ga ko to mati maka le malakul maut maka paddi nasa meka coba-coba maka iya ko po Allah taala maninonroy ya ko nalek ko isin mangilawi Nabi Idris dan diizinkan layudu nyawana naisara sa paddina maka da samanna masamang 350 padang patok dok masamang. Pat dini asangnya matengan pada ko ilalle tutuki oli. Itu. Ayan itu na namin laulada nabita tentang kemudahan. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Kita baca-baca ya rupa. Puang alingga kemudahan hadapi sakratul maut. Maraji tu maraji. Menre inabita yasena Nabi Idris angka Nabi Quryasan Nabi Harun. Pengawalna Nabi Musa. Iya Nabi Harun tanya Nabi situ kan pamulana. Apa patete kita Nabi Musa alena to nak dampingi Nabi Musa mak dakwah. Apa ayat tu Nabi Musa. Dia nama kanjala dak bate nama bicara. Apa purai moro ngawara waktu na anak-anak. Unti awara na patamay sumpan na masola lilana. Ina tunakala tayo kacok lillah. Cadal. Ina tunakala Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Don na Nabi Musa itu. Apa dia nama kanjak lillah nama bicara. Itu malay pengawal, juru bicara, ahli dakwah. Ni kana yaro Nabi Harun. Tahu biasa nih, tapi mengilawi Nabi Musa maka dia pun tapanca dia ngetoka Nabi dan diangkatlah Harun menjadi Nabi. Menre sila yase ni kasiyasena Nabi Ibrahim. Pangulutan Nabi Ibrahim uko langit ke-7. Nabi Musa uko langit ke-6. Iya naro Nabi Musa si runtuk Nabi teri Nabi Musa. Magi na teri Nabi Musa maka dewe iya na Nabi dega cau gay umak na tama surugan. Nakala ka. Itu menre Nabi ta si runtuk Nabi Ibrahim materui. Dena nenre malaikat. Mapamulai langi pamulangi nenre malaikat latu langit ke-7. Maka dia Nabi ta dampingi ka. Maka dia malaikat Jibril. Gang kami tugasku ya Muhammad. Dia nauliwang niya lagi mapitwe. Maka dia Nabi ta dia dampingi ka. Pasik diwi pakulemu. Si dini panni na ko riwayat ubaja.
Si dimi panni na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri lino. Cica mina papirang panni na makoci ditomi akapitu na ceneri lino. Na taluratu anna pulo na panni na napasik di na papirang ide nulis salay onron. Maka dari malaikat Jibril gang kami ya iya. Ia kumaliwa nga Muhammad hancur ka. Ia natuna kada Imam Ja'far oko kita barasa jinna anta nurun pauka nurin. Iku Muhammad cahaya ya sekna cahaya monroy apa malaikat Jibril denule menre iku mubattu mo pa ya sekna yana rumanana anta nurun pauka nurin. Menre inabitta ku ya sekna langit ketujuh aga nasanna maka deto pandita ala mustawa sidratil muntaha angka alam guru takalisiden pura rampe yaro angka alam palawangan na yaro yasang alam mustawa ukuniro nabitta naitai puang Allah Ta'ala siruntuk langsung tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat berjumpa dengan Allah dia nagagap pada padannya maka day nabitta wattuku ipameraja talupa disengan nalenga puang Allah Ta'ala talupa disengan nalenga puang Allah Ta'ala Cidi nasuro kak palebbangi. Pak disangan nomor 2 waddi ngupalebba waddi tode iya mani nonroy tapi pak disangan nomor 3 natengi puang Allah Ta'ala upau. Jadi talu pak disangan. Kaya kana pak disangan nasuro puang Allah Ta'ala pawi itu ilmu fikih. Ilmu hukum. Dasar-dasar syariat. Angka pak disangan waddi ngipau waddi de nabi tamani nonroy. Itulah ilmu hakikat. Makanya angka Nabi Pak Guru Pak Dong, angka sahabat Pak Guru Pak Dong, angka sahabat Pak Guru Pak Haji di napas, angka sahabat layak ketani arona khusus mir. Dena nyamanana. Angka to Pak disanga yaten mimatui Nabi tapawi. Kaya kana yaro sir ilahiyah. Wattunna siruntu puang Allah Ta'ala maga dena wat dina pau Nabi. Aga na pau nabita watu nasiruntu pong Allah Ta'ala lipang aja lo cede okoy maka da okoy ala mustawa naitai nabita siruntu pong Allah Ta'ala maka da angkagi pong Allah Ta'ala koro kagay apa wa huwal latiful khabir Allah itu tidak bertempat dia maha lembut maha halus de nawat di makadang ke kerupung Allah Ta'ala de makada naku siruntu maku ye pada ko makadaka menre ka oko lantai 2 na masigi mataru menre ko copona oko ka manare na pawita ulangi angka giulangi ko manare de gagay makamu pabela tapi oko pi manare na pawat dipita ulangi makko matiro nabita oko pi ala mustawa na pawat dinaita pong Allah Ta'ala. Makanya Nabi Musa dia nulemita ya Pak aku milino melodita. Aga na pau nabita at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pun Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iya na dialog na nabita si bapong Allah Ta'ala. Jadi aja lalu tapasi sumpungi ko matahaya kia. Aja tak kena tahiyatul barakatuh salawatu wasallam. Awe aga mana leluk ko. Bahkan jaki. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu kalamur rasul. Nabi tapawiyatu wattunna siolo pong Allah Ta'ala. Tapi aga na pau pong Allah Ta'ala maka assalamu alayka upassalama no Muhammad. Ayyuhan nabiyyu nasabai ko nabi wa rahmatullahi umasaitono wa barakatuh lolok baraka iya kene iya nakalana po Allah Ta'ala passalama ni usutannya na urusan wai salama na tapi nabi tade ibijani salama aga nilaw nabi ta assalamu alaina talenga assalamaka puang wa ala ibadillahi sholihin talitoi untuk atatta iang kay soleh idi mana na ningaran nabi taro na pawiro ini ya natunah kala 2 tamasara talu tamalaisan tilaw ni okoro puang Allah Ta'ala si bana bitta siolo acciono
wa ala ibadillahi sholihin. Yana tunah kada asyhadu alla jallo kang ilalang ngale mungkin rokomelollah. Yana tunah si runtu pa jallo indo lima dua kohe telu yawa mako mati itu ko mak daka dua malam pu dua telu makatani nah kada dua tamasara telu tamalesa dua adda na lima ci di adda na jantungnya ya tu pasiruntuk ya ko itanrai ilawi po ng Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi aja na idi law mangolo alena tilaw makataniki pada ko to jok kana anak ta makatani tulilepat tulimanna tapi idi gare makatani witanade na lepak betuangan lah paring ngerang iri sampajang ilawi na po nge patatta iri lalan na atita aja na idi tulipak Allah puak puak silak dak gitu silak dak ya magai ia makatan nengi tonci na atie ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala taati alena makatan ni goncin na atie alena patamay tapae alena to gatangi masu ya ko angka makatan niwi al tapae aja na naidi mo rusui tapodangi na patatal kangi aja na idi mangulo iano ide aja na ko masapa ilawi na alena de na salaiko yan ato na may gataw masya sa masampajang pa na pemenre lo ko lagi mapitu Allah eta pamalalang ito tapi dia na salah pa ang kami mamodal lele rantai as-salatu mi'rajul mu'minin iya ro sampajange meraja na batungan na enrekan na atay iya ko to menre tapi makadai na bitta anta abudallah ka'annaka tarahu sumpay po mo pada kumita yan na ro menre fa illam takun tarahu ya pe ko de mulai fa innahu yaraka ya ki bawan no makadana itaka kaya magampang karena bita mato makala fa illam takun tarahu ya ko de mulai fa innahu yaraka iko ban na yaki makadana itaka apunge jadi ako to masampaja pa bu komeki magampang aja tenre makanan kagada lele na ustaz angkato agayana wa huwa ma'akum aina ma kuntum tuliang kay sibawa iko kenro kumonro wallahu akrabu min hablil warid naya tupuang labbi macawi naya ura alongi magina sa labbi macawi ya ura alongi isaliwang imatempele ya onron na nur na po Allah Ta'ala kek ko si batuhe yang wanafahtu fihi mirruh yang dihembuskan bukan yang dikhalak jadi yang katuko atakale deni akibwa iwarrum nih wa nafahtu fihi min ruh yang dihembuskan ia naruh nur yang bisa menangkap nur ilahiyah maka daite nur rahasia maka dai patarekae nur Muhammad ya matoria sang ababar ruh angka kalbu angka fuad angka latif angka sir matar utama tapi aja no bahasa rumah padi ulu bami batoko tamelat tokoro jadi kuncina ya naruh ipake jadi iya tuh angka pendapat tuh makoko makaleleng nakatani salapi isa mo ko makadaka salapi to aye angka tuh pendapat makaleleng nakatani makoko aja tuh kaciu-ciu makadai iya rupo ng Allah Ta'ala iya ko tangaban niwin no yokolino Aduh, na seperti ke malam, noi, rep papatupuang ekono, ya Pak Jakarta si bawa, Sulawesi Selatan si Salasijang, Sulawesi Selatan si bawa, Papua si Salasijang, jadi ekono yo ko Jakarta, na si jas itu no ko Sulawesi Selatan, no ko Papua, ina rep Papua gitu tuli macan ne, na no, ya sangen no pada ya balong tatta muyase balonge monro cahaya na milatu o lantai dena salayiro yang turun itu adalah rahmatnya kenri matikan ang kakilala kalbue iya na ipasisumpu si bawa yaro apa iya mato mapatongan o kilala
angka tumat tak kutilalan na ya tu isa na ya sangi kalbu ya sangi puat intin na ya sangi puat maka detesir adalah iya ri pasi sumpur ro maka da Muhammad gapatu pok ko makoy paangka mana siya tu makoy alaki garek bakoro tatariwe tatila ko tangana lapangange ko tangasoy tariwe bakoro 10 katong tatarima nang iway ro katonge way machino me mana tatariri ko tangasoy lauki gare oko kato pamulangi bakoro pamulangi tacukuki angka gamatasso makadangka lete kolo ko bakoro kadua ang katoga makadangka 10 katoang 10 to bayangan na matan nasoy siya gamatasso cidimi tapi magi na 10 bayangan na karena nurnya yang masuk terpantul di air yang jernih maka nur na pong Allah Ta'ala ditangkap oleh nur qalbiyah hambanya. Yan ang tunakala ngigi tau moto di sepertiga malam na panguloy atin na namode galap palilla tapi sikiri kalbu maka deta tapakkur asanna si jammi masarolat dinanya masampaya sunna si saburakan. Jadi mestina angka sikiri tadi na lapakan lillah tapi aga ati misi sumpung aga nasa Allah Ta'ala diskusi saya merindukan hambaku yang kalbunya terkoneksi di saat semua orang sibuk membicarakan kehidupan. Iya numakoy pa niat ustas bawa tania. Di nakara ko masige de. Namo tu kambatu ko copo na boleh ko mapangata na si sumpung atin na si bawa puan na. Ya tu tau no dani po Allah Ta'ala. Namo pa galu matangangi mapelari dompeng tapi atin na si sumpu si bawa puan na. Ya na tu tau liwa kanja no ko po Allah Ta'ala. Mo namo ko mi pasae makbalu daripada ko masige tapi mahapid. Masigi nonroy tapi dia nata sumpung atinna jajitan niya onronge bawa poko tapi kenroy mangolo atit tari waktu tu data si janiro elap dilalo nih upasangnya aja nani bahas manang apa ya waktu narewa na nabi tu makutanan itu makutanan Nabi Ibrahim maka da agamu pole Muhammad kita gere padahal ya rome raja pak kumanuru patareka dan itu yang saya yakini tania sampaja pokokna agape pokokna linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan denia curitang apa dega ganabi mita ipuang Allah Ta'ala langsung ia lang ia curita manam tapi ia nabi tadi niat curita apa nai itu pun Allah Ta'ala. Yang kedua dega nabi macam nere suruga si banaraka nai setingkatan ni sepacalang kecuali nabi tak dega ia saya curita dega nabi menre latu lagi ke-7 sampai ke situ mentak dega ia curita ia kong ke kepala desa niat curita makala makanja onrong koy mangangan itu lala mata nama ko kapang padahal din ako pada mana satu tapi ia ko pura ini ta napa ya curita nasa makotongan maka Rasulullah membenarkan semua peristiwa itu jadi Nabi tak linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan ipitam mematuiha dia niat curita ya saya cerita yang kesurugan kanarakan kepat de ya nabi ta ina nita mana ya narona kala linuriyahu min ayatina mape nang kasampajan mega cerita ko boleh mambil aja makko mimati kong kata lo joka ya nang kata lo umrah nang karewa aga pakutanana tadi atu nakada kinro ko masampajan aga konge mulau de maka nabi aga na bawah aga pole cere yang itu angka tahu pole Malaysia dia tu nak kada kenro ko mak jama ka umpiga usah de makaram itu angka gamilo tahu penralo Malaysia letu Malaysia angka ka baje yang itu nak tanang ole-ole nami na yero sampajange ole-ole memang to padahal mas sampajang menemu nabi ro iya na tu waktu nano nabi to ko Nabi Ibrahim nakutana Nabi Ibrahim makada aga yale ko nakada sampaja de nakada Nabi Ibrahim aga ya sa sampaja nasabani sa memang iya mi nakutana siaga kaya Nabi 50 makada ni Nabi Ibrahim asalaga nga Muhammad ya ko najamay umma mo utiti pisalang
Iya na tunakal to makada kama sallaita ala Ibrahim. Apa milau mimatoy. Namo ada ni baca to soto sampajange. Cuma ya kui baca angka bonus ilolo ngapulok ko Nabi Ibrahim mato. No ilok ko Nabi Musa. Tanpa makutan Nabi Musa. Ay leku Muhammad. Kada Nabi ta. Sampaja. Ya maturun aku tanang siaga. Pada kau di cere. Siaga cere mau bawa tu. Akada siaga 50 jalan akalan Nabi Musa. Jolok-jolok Muhammad. Dek tu namanya kira-kira ya tu. Apa umatku lagi magalak-galak. Nah iya tu ku 50 ye. Umatku lagi dia nulek jamai ku maki tu. Nah cik dinia tu nasalah ye. Lai calah. Kamera naka pak 50. Mapikir itu kan Nabi tu. Ya mana aku masih saya umatku matu. Piko ni. Kare Nabi ta jadi magani Musa nasa enrek ko milawi kura Muhammad. Menrek to kan Nabi ta. Lai kurangi 5. Rewa si Nabi ta maka mo pi Nabi Musa enrek ko milawi Muhammad. Ina malauli su Nabi ta kaserai rewa. Nara 5 mani. Maka dai Nabi Musa siaga pi Muhammad maka dai Nabi ta 5 mani Musa na saide enrek ko milawi maka dai Nabi ta cicang ngak menrek ikurangi 5 na 5 mani. Iya urewa mo pa capuran na. Dia nagaga maka dia Nabi Musa mata anak masiri nak mata anak masiri kak kulo na pong Allah Taala. Namuinya megatoni na lagay. Nalay de cinang ka Nabi Musa maca coba. Kene de gage Nabi Musa na ya 50 si jemmu ki de. Tanya ya imang yu nama-nama pak bangnya. De panama kanjak tudan na rewa. Ya kan inalay de cinang ka Nabi Musa peway itu tapi biasa kama guru tareka iya ko tareka maka dia to pandita tanya kepentingan aja deka kepentingan Nabi Musa kurangi rasa pajangi tania nasabak makadana Nabi tadi na urewa na patalang ngiliman na Nabi Musa o ko arona Nabi ta napanapau Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhullah ukilalan na cahayamu Muhammad wita po Allah Ta'ala oh iya ro na cinay apa iwatun na kolino din ang kanita irupan na po Allah Ta'ala na iya ko poli na bita si runtu po Allah Ta'ala ang kamu piero nur emak dake iya na ro na ita na di Musa sehingga na poji na suri na bita malolisu pada kong kataw si Chandri na napujila day Chandri na nasapara lalang aja na rewa na pasaw gibang motoro na cuduk may kalasan na pokok na makaya matuk pide anu ka jolo ya ko tahu pengalaman ya her kayak lang pengalaman itu makwa jadi Nabi Musa na tu nabi jalan akalan na nasai de rewa ko pemang karena itu yang dia nikmati karena Nabi Musa selalu meminta ingin melihat Allah secara langsung tapi tidak bisa. Tapi ketika Nabi dari katamu Ahmad betulnya nurmu Muhammad Ruhullah saya bisa melihat nurnya Allah di situ. Napa makana Muhammad Habibullah. Iko na Muhammad tahu na puji to nga kupuang Allah Taala. Mangaku Nabi Musa nasa na puji to kupuang pa magay nasa yedi ale parenta dia nang katomatawa. Gitu ya lengi parenta Nabi Musa maka dapat tulu ampu sahum ya komadosa ko unu ya alemu de nakada wadi gatoma bawa mi po de iya Nabi ta menrek nilai kura tuli pakurangi maka de Nabi Musa ina tahu na puji to ngaku po Allah Taala Muhammad apa milau mo pakura tu nekene menrek ko na capu ya tu Muhammad onro lada na puji po Allah Taala atamu makanya ko kailala kota makirana ka macila katongang apalagi panitia na Isra Mira cilaka kota ranaka nah pura na janji ki po Allah Taala makanya tapi si di pasangan ni aja lalu tasalai sampajang apa iya mitu katanya nga aja tak kada diji na usi aja nah naisa po Allah Taala maka seko meto mi tapat na ila cundek ke jana na mega cincolat yang pati tajamay maka de guru takali sidendre ya ko mujamay na itimba makapaitan ditimbangan ude ya kung kamu jamang kay tajang ya ko de kamu jamang de kay tajang pangkatuto to madari taliwa-liwa biar mak berekada nasa makadaro tu balalin ro de kamu lolongan ko de misang-isa na sampajang maka de guru takali sidendre tanyaga pe palolongan kung kana balang jadi ina ro sampajang
tanpa maksimal kak bani sesuai kemampuan tak napuang Allah Ta'ala matu palingi paringerang iya nanesang tapakan jaki bani maksimal kangi ya napura natajama abu sewa ni idi manipuang makanya ko pure tabaca pil alamin innaka hamidun majid angka ko tupak dongang ibaca maka dia nabi ta'usi kaya muas la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakulah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik tabaca ya roh aja tak kemudian pil alamin innaka hamidun majid assalamualaikum warahmatullahi aja tatambai Allahumma inni ala dzikrika tabantu kapung untuk si mata meringar ala koridi wa syukrika tabantu toka untuk menjaga ada syukur ala koridi wa husnil ibadat yang pokok wa husnil ibadat tapancaje pakasiwek yang terbaik di sisimu nasabak dia itu kasih nasuku pok bateku jaman napaki mak beresalam pura di mak beresalah kiri kanan aga sipau astagfirullahal azim Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Toba ya tamu pemagai nasabak masampaja ngaon nae galukuwi ngerakasi dosa pamulaku tuh. Masampaja ngaon na de na makanja rokok ku nasabak nakan nakaji asam urat tas sala itu de na makanja garakaku istighfar ka pun nasabak de na suku garakaku bacai pu de to na suku ya na tu ampai istighfar ki akatalu nasabak telu kesalahan dalam salat peringerang garakan si bawa baca eseko ni rosi jani lebih akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.